کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی مقامات کارهای داخلی کوشش میکنند که حادثه‌های راه نقلیاتی را پیشگیری نمایند. با این مقصد ناظران بازرسی چاره‌بینی‌های گوناگون معرفتی می‌گذرانند. در این بخش برنامه کاربری و توصیه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی جهت پیشگیری از صدمه و قاعده ویرانکنی از جانب رانندگان جای داده شده است. صرف نظر نمودن طلبات قاعده‌های حرکت در راه و اطاعت نکردن رانندگان به طلبات قانونی کارمند میلیسیا از قاعده ستیزی‌های محسوب می‌یابد که در فعالیت عملی ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی دیدن ممکن است. این در حالی است که مطابق طلبات بند 11 قاعده‌های حرکت در راه هر یک راننده نوبسته از موقع منصبی عهده‌دار است به طلب قانونی کارمند میلیسیا در لباس نظامی و تنظیمگران در حالت‌های مقرر گردیده واسطه نقلیات را باز دارد. تشویش‌آور است که بعضی از رانندگان مغرور و خودپسند چنین طلبات را صرف نظر نموده هنگام بازداشت نمودن آنها از طرف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی حرکتشان را دوام می‌دهند. چنانچه راننده واسطه نقلیاتی تمغه مرسدس بنز رقم قیدی دولتیش 0909 SR02 صابیرов مروجان رحیمویچ سال تولدش 1985 استقامت کننده ناحیه اسپیتامن سنه 17 январ هنگام حرکت در راه نقلیاتگردی کوچه کمال خوجندی اسماعیلی سومانی شهر خوجند معمول با چهارراه‌های کاپیراتور با طلبات قانونی کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی اویدی باز داشتن واسطه نقلیات با یاری اشاره‌چوب و بلندگویک اطاعت نکرده فرار نمود. یا خود راننده واسطه نقلیاتی تمغه مرسدس بنز رقم قیدی دولتیش 7477 SE02 عثمانوف شهرت شریفویچ سال تولدش 1989 استقامت کننده جماعت دهاتی یووه ناحیه باباجان غفوروف سنه 21 январ هنگام حرکت در راه نقلیاتگردی خوجند غفوروف به همین گونه قاعده ویرانکنی راه داده است. چی سبب شد که با امر طلبات کارمندی بازرسی اطاعت نکرده حرکت دوام دادی؟ اصلا دیدی که من وقتم سراسمتر بودم اطاعت نکرده رانندگی. به همین مانند سنه 27 январ راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز با رقم‌های ترانزیتی میرزایف پرویز سبحانویچ سال تولدش 1993 استقامت کننده شهر خوجند هنگام حرکت در کوچه سردریای محله 31 شهر خوجند راننده واسطه نقلیات تمغه خوندای پورتر رقم قیدی دولتیش 7579 RS02 احمدوف احسانجان ایلهامجانویچ استقامت کننده ناحیه باباجان غفوروف هنگام حرکت در راه نقلیاتگردی خوجند غفوروف به طلبات قانونی کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی اویدی باز داشتن واسطه نقلیات با یاری اشاره‌چوب و بلندگویک اطاعت نکرده رفتند. چرا کارمند بازرسی اطاعت نکرده حرکت دوام دادی؟ تیز رفت از خودم مکه اسپید نکردم رفتم. در اساس گزارش‌های پیشنهاد نموده ناظران خدمات راهبانی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی خو ویرانکنندگان از طرف کارمندان شعبه‌چه کوفتکوی شعبه مذکور به جریمه‌گاه دسترس پرونده‌های مأموری طبق طلبات ماده 329 قسم 1 کدکس خو ویرانکنی مأموری ترتیب و برای چاره‌جویی به مقامات سودی ارسال کرده شدند. با پیشنهاد این مطلب بازرسی دولتی اتومبیلی از تمامی رانندگان خواهش و طلب می‌نماید که هنگام اداره واسطه نقلیات قاعده حرکت راه را رعایت و با انتظام باشند. زیر قاعده ویرانکنی و اطاعت نکرده سراسیمه‌وار ادامه دادن حرکت احتمال مواجه شدن با صدمه را دارد. ҳамасола бо фаро расидани фасли зимистон дар натиҷаи тағйирёбии боду ҳаво ва боридани борону барфи зиёд роҳҳо яхбандӣ гардида ҳаракати воситаҳои нақлиёт бисёр мушкил мегардад. ҳолатҳои ба амал омада дар кӯчаву роҳҳо ронандагонро водор месозад ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳо махсусан ҳангоми гузаштан аз назди муассисаҳои таълимӣ ва то мактабӣ бисёр эҳтиёткор буда ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ қатъиян риоя намоянд. зеро як ҳолати беэҳтиётӣ ё сарфи назар намудани оддитарин талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ метавонад ба оқибатҳои нохуш оварда расонад. вобаста ба вазъи ба амал омада баҳри пешгирии таваққуф ва бозисии воситаи нақлиёт таъмини бемамонияти ҳаракат дар роҳҳо ва пешгирии садамаҳои нақлиётӣ аз ҳисоби кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва ротаи хадамоти роҳбонӣ дар минтақаҳои хатарноки роҳ дидбонгоҳии иловагӣ ташкил карда шуданд ки онҳо аз болаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳҳо назорат мебурданд. инчунин баҳри дар ҳолати хуби истифодаварӣ қарор додани ҳолати роҳҳо ва мӯътадил нигоҳ доштани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ин мавзеъҳои роҳ аз тарафи масъулини муассисаҳои давлатӣ нигаҳдории роҳҳои автомобилгард ва хоҷагиҳои коммуналӣ ҳангоми боришоти барфу борон ва яхбандӣ гардидани роҳҳо маводҳои зидди лағжишро ба миқдори зарурӣ пошида мешаванд.
ҳамчунин бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат пешгирии ҳолатҳои танбашавии воситаҳои нақлиёт дар ин мавзеъҳои роҳ аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ тариқи воситаҳои нақлиёти хизматӣ дар мавзеъҳое ки шиддатнокии ҳаракат зиёд аст корҳои тарғиботию фаҳмондагӣ ба роҳ монда шуданд. Натиҷаи саривақтии тақсимоти ҳайати шахсӣ дар дидбонгоҳҳо ва хатсайрҳо ва дуруст ба роҳ мондани тарзи хизматбарӣ аз тарафи роҳбарияти ва ҳайати шахсии бозрасии давлатии автомобилӣ буд ки дар рӯзи бориши барф дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят ягон садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта нашудааст. Ҳамзамон роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ аз кулли ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш ва талаб менамояд ки ҳангоми сафар ба самти шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ ба ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт аҳамияти ҷиддӣ дода бо худ гирифтани лавозимотҳои ёрирасони зидди лағжишро фаромӯш насозанд ва ҳангоми ҳаракат дар роҳҳо ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ қатъиян риоя намуда ҳаёти худ ва атрофиёнро аз хатар эмин нигоҳ доранд.